Evo te, dobro jutro je. Fratello, koliko lajkova imam? Šta je ovo? Šta je ovo? Opa, cepaj Mile, cepaj, cepaj brate. Op, 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 la la la. Piši mi, fratello. Opa, idemo na rap camp, jebote, idemo ubit malo nastup da ga ubijamo, a? Evo stigao je moj tramvaj, ovo je moj tramvaj. Koja dobra ženska, opala, hvala. Kapa rap. Samo da mi dođe kontrola, Gužva na Jelačiću, peva se. Gužva na Jelačiću, brate, došao sam na advent malo. Opa, cepaj! Čudna šuma bolesne braće, di si Vizo, di si Dux, ej. I njihova buba glava. Daj malo. U mojim očima to nije malo, neću. Je. A nije, ne. A ne pijem, gospođo. To što ti zdravo hraniš, to ti ne samo kontrira onaj efekt. Dođi Buras, snimam prvi vlog i dođi pozdravi kameru. Vi ste ekipa sloga. Čuješ, frende? Ej, nemoj krast. Evo ga, capa rapa, raka taka, tu ćemo nastupat. Vidiš ti Buras, šta je ovo džungla, ovdje sve visi nešto. Rap camp finale, laganini. Ovdje se postavlja sve da se iz repa, frende, nemoj zajbanci. Buraz, kako ide ova stvar? Ja sam po svim kontinentima, ljubomorni muževi, politika i murja. Predsjedničke lože rezervirane za mene, svi hoće moje nastupe, muškarci i žene, ja sam mafija. Evo ga, 1. Ne znaš što staje. 2, 3, Ovo je gangsta. 4. Ovo je gangsta. Ovo je gangsta, a ovo sam kod 3 kurca, majke. A kada vam je taj photoshoot bio? Vidi ovaj iza vrata, frende, koji kurac. Opa, dobar dan. Stani ovako. Snimaš. Ne snimam, brate. Lažeš, Dobro večer svima, mene evo opet. Njihova masto dio je procesa. Iza leđa cijuću kretene na ti policama. I dalje misli stranak slova, i evo Eminem. Samo ne želim se gorice. Završim sam repred neku gospodine pusti maksima brisa. Da li se sramim se za 20 vala. Da li sam samo mogao bolje, ali uspjeh ovdje u repu. Sjedem šepu i hipro repu. Udrem štepu, bejsbol palicu, uge šepu. Mame i tada nalađu radi euro repu. Puši dalje, on je među onda dobra mikrofon. I'm blowing, gdje su mogu. Nešto ispostavljaj. Idemo. Čekaj, kako se okreće kamera? Čekaj. Ajmo. Gledalci, dobrodošli u emisiju. Ova emisija se zove emisija, i ne možete se zajebavati. Sad ćemo vidjeti dojmove sa tonske probe, a poslije ćemo vidjeti... Dobro, to ću izrediti. Može, hajde, nastavi. Dobro večer, dragi gledalci, evo polako se spušta noć. Sada ćemo vidjeti u videu dojmove sa videa baš tiče se repa, tiče se nastupat, pa ćemo to nešto posnimiti, kriva prija. Što vam jeste? Što vam jeste? Ti snimaš. Ko je najbolji? A prga! Evo. Dečki, jeste vi spremni za malo dobro? Okej. 1, 1, 2, 2. Ja sam mafija.
Vidim se, vidim se. Vidim se, vidim se. Čujem se. Sad tako? To. Dame i gospodo, sada će doći Shakira. Shakira, Shakira! O, frende, pa nije ti ovo Hollywood. Da kažem ti ja nešto reći. Pa namjesti se za sliku, brate. Tako ćeš se namjestiti. A ne, ružan sam, brate, A danas. moraš se drugčije namjestiti, brate. Aj sad neku drugu, brate. Danas došla iz Splita, pucala 5 sati. Aj evo. Frende, šta ti je? Hoćeš pobjedit prikola? Da. Da? Šta je ovo, gospodine? Šta je ovo, gospodine? Hoćete mi reći? Nećete. A dajte neku drugu, ovako, neku. Ozbiljno? Napravite nešto. Kako će biti prebrzo? Ko zna? Misliš da će proći u finalu? Pa ne znam, vidjet ćemo. Na to ipak publika odlučuje. Dobro, jesi se pripremio? Jesam. Ovo je Fengsta, najbrži reper na svijetu, znači daj baci nešto Buraz da čuju odmah. Zna se da ja uvijek imam plan da napadam vas. Ma brže Buraz, brže jebote. Sad da mene traže strana gastra, kahra, baba, komagam, da bavite skarate, ne troši mi se da mene za vas. Ide banda. Šta ima na akciji, reci nešto za vlog jebote. Za momke, por favor.